Yes, kanongera nguhereze ikaze nanone ku YouTube channel aho waba uherereye hose wumve yuko tugwaye ikaze mw'iki kiganiro. Umuhanzi rwose Vestina uririmbana na Dorcas indirimbo zo guhimbaza Imana, uyu mwanya rwose yamaze gusezerana n'umusore wo muri Burkina Faso. Wakibaza uyu musore ugiye kurushinga n'uyu mukobwa w'ikizungerezi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, wigaruye imitima y'abatari bakeya ni muntu ki? Ese ubundi uyu musore ko byamaze kujya hanze ko afite amafaranga menshi cyane ari umukire mu buzima busanzwe akora akahe kazi? Yahuye n'uyu mukobwa Vestina gihe ki bamaze igihe kingana gute bakundana? Ubundi rero uyu mukobwa wacu Vestina bivugwa yuko yatangiye gukundana n'uyu musore uyu mukobwa akiga, ariko rwose hanyuma yaho uyu mukobwa yararangije hatarashira n'umwaka umwe rwose arangije amashuri yiwe ya segonderi, ntabwo bitinze uyu mukobwa wacu Vestina ahise asezerana kuba yabana n'uyu musore wo muri Burkina Faso. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ngo wahe ikaze mu kiganiro, nanagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ishimwe Vestina rero usanzwe aririmbana indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Dorcas yamaze gusezerana mu mategeko n'umukunzi we wo mu mahanga. Ni umuhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Rwose umuhango wari witabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye by'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Umuhango rwose wari ubereye amaso. Ese koko nawe uri umwe mu bafana b'uyu mukobwa? Nimba koko ukunda uyu mukobwa bya nyabyo, ntabwo wabura gukanda like wishimiye yuko yasezeranye, cyangwa ngo usige comment nawe utubwira yuko wishimiye ubukwe bw'uyu mwana w'umukobwa. Uyu muhanzi rero uri mu bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso. Amakuru yizewe dukeshe igihe ni uko rwose umuhango wo gushyingirwa cyangwa se wo gusezerana k'uyu mukobwa ari umuhango wari uryohewe n'amaso, umuhango witabiriwe n'abatari bakeya, wabaye kuri wa 15 Mutarama 2025 ku isaha y'isaa 10 rwose niho ibirori byari bitangiye mu murenge. Uyu mukobwa nibwo yari agitangira gusezerana, nta muntu n'umwe wari wemeye cyangwa se wari wizeye neza ibi ngibi. Benshi barabyumvaga bakabifata nk'ibihuha, niyo mpamvu bamwe na bamwe bagiye gutunguzwa rwose n'amavideo menshi cyane ndetse n'amashusho uyu mukobwa wacu Vestina arimo asezerana. Uyu mukobwa rero Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas ni abavandimwe baririmba kandi bavukana mu karere ka Musanze. Abangaba biyemeje kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana kuva mu buto bwabo kugeza aho bageze uyu munsi. Rwose ni abana rwose ubona yuko bafite amavuta yo kuba bakorera Imana, kandi Imana nayo irabashyigikira mu bihangano byabo bya buri munsi, amanywa ndetse n'ijoro ibihangano byabo biba bitera imbere. Kamubwira ukomeze ugire ibihe byiza n'umwaka mushya muhire.